Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sining sila surakku yang kaira masir fong Allah Ta'ala. Lo nikmay pada syukur maraja. Lalu siasi ada jangan na fong Allah Ta'ala. Nasaba ang kamukin na wiring. Ada sidisingang. Kesehatan jasmani dan rohani sehingga tofadang kamu par itu pegau isinin na jama-jama linota lebih-lebih pa jama-jama akhirat ta nama muari pada natari malampu ifang Allah Ta'ala sinin na akaresota sinin na fakasiyata rilalan na atwanganta amin ya rabbal alamin. Salaw enring mapassalam aluri alim alabina nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naritu nabi mancajie surah uswatun hasanah rilalan na atwanganta. Nah insyaallah narikoto makkacer Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat din itu salam ari dua wanua. Naritu wanua lino sibawa wanua akhira. Sini sila surah kun karam sira fang Allah Ta'ala. Alhamdulillah sin untuk pengang rilalan na to cinampa Milo kapala tu kaki set di paparengerang. Naraga set di ada wat dinge mancaji agurung lauri kemanang terutama ri sesen atau mak bicara ritujun nari tu makada ternyata ia tu narek koto malalulino nania masapalino silengang dek nafada narek koto malalulino si bawa masapalino. Delak de tu nalorang yang agama tak nariku malak de lailalulino. Tapi de toma na marigaga rilalan na agama tak nariko lay sapa milino. Aga si salana iya tu si salana malalulino si bawa masapa lino padawi si salana malalum manu na niya masapa manu. Iya ku masapa manu itawe sila surakku makanya. Ya nasapa iri ele degagay na runtu tangas so pasi. Nasapa iri tangas so na degaga na lolongang araway pasi. Araway makoto degaga na lolongan ri araway nge wani pasi. Tapi wani degagay na lolongang baja pasi. Ya, yero masapa manu asan na. Tapi beda na reko malalum manu tawe. Ya. Itu kumalalumanu tawe afukaca na leja aliri na lapo bahkan namo falla besi madarito na lulu yero kumalalumanu itawe ya jadi selesai kung kermsere fang Allah Ta'ala ya kumalalumanu itawe madari ngaje na madara linro na mabutu manu lutu to jadi sila surah kung karma sira fang Allah Ta'ala mapakondero akkalibarakan na to panrita to wacata rito junna riasangi malalulino na niya masapalino. Jadi pada ironangi si salana malalumano si bawa masapa manu. Ya, yaku masapalino itawe makanya to. Ya, joke majama riele de pigaga na longa dale na tangas so pasi. Tangas sejuk kay masapa dale de pigaga na runtu iro nasapa maka di araway pasi. Begitu seterusnya artinya tuli sabar mulai resengi waktu. Dek na terburu-buru, dek na tergesa-gesa. Dek na tapamelo runtu isidalona rese masapa. Tapi ye ko malalino tahu sila surakku mapatamo pimatul lupa ni. Ya. Sementara yang kay kolalangi masampaja suwi tahu Ya. Letu niko zaman-zaman na letu lohur gangka asara pura manyasara melo tama mangaribi arawema ni naparewo poleri zaman-zaman na sementara angkai kulalangi mas sampaja mangaribi tawe letu di bolana napa melo manre mas sampaja ngisa tawe baja makumasiro degaga petunna na sabak magi na lalu ngilino nah itu sih malaluin. Ya, jadi digaga watun na iro na sesa untuk pakasingi rampen na nyawa na pakasingi rampe-rampe na rifang Allah Ta'ala.
Mabila memang ni makkar to meluk marengaran refang Allah Ta'ala. Non lero makkadero alena marengaran mua tuli sikri manibatu ina tepu. Tulang ngarap bafang Allah Ta'ala. Naikia dekna pigau i akeloran na to nariko to marengaran refang Allah Ta'ala. Ia ko to marengaran refang Allah Ta'ala. Na tamu tu sampajangi mesti loka ki pigau sampajangi. Nama biasa ko malalui no tayo mapakornangero. Mapatamo pilupa ni labas sampaja subunna. Latyo ko jama-jama na lohur asar makare matupi. Arwengi matu na apa lisu engkai kulalai mas sampaja mangaribi tawalattu di bola na mero seman riwani mas sampaja ngi sate ko masji pura matu manre cakaru du ni matin rosilla mana waktu sampajangi ya malalulino asal nah madari toto ko malalulino tay sila suraku nasabat nalalung ilino madarin namoji kanukunna de na ulle de na sampa tepai gemma na de ko lampe dega watun na tip ijoka macikuru magawi nasaba malakda ina lalul lino dega watun na pego jama nyama sesangadin na lino bawan na lalung lino bawan na pegau padahal sila surakon karma surfang Allah Ta'ala itu nariku malampe kanu kue makareto cata nariku engka lebirang malampe wilua daripada malampe kanu kutta magina kuwa nariku malampe kanu kutta angka agaga waji wadi terancang. Ya, angka agaga waji wadi terancang nareko malampe kanu kue. Ya, bansana nareko majenne ki wadi ngdek na marica. Ya rega to chamme junnu wadi ngdek na marica iro yawana kanu apalai ko mega rotakna. Ya. Jadi makanya tu cata ceneng apa namanya? Nareko angka lebih-lebiran lebih malampe gemma daripada malampe kanu kue. Nah, jadi sini surat mapa konero aga senna akeloran na agama tak lauri sese tak maneng maka da itu nariko persoalan lino laisa pada to na marigaga naikia de na wadin malakdat lailalun ria sangelino ya de na wading malakdat lailalun ria sangelino ya na sabab maka da itu aca ta iya tulino papadai laona manuk-manuk rekulai lelung itu manu-manu ipu bela lutu. Semakin lelung itu manu-manu pina lutu ima bela. Makutoni lino setongan na. Ye kumalak dat lai lelu ya sengelino pina mabela itu lino. Nah, ero acana to pandrita taro mak bere akali barak ndilalan atau ngatta maka ye tulino semakin mulalung pina mabela. Mabela lino tak mabela to akhirat tak manggawi nasabak sibuk ki malalul lino de nang kay perhatikan untuk pigau untuk jamai jama-jama akhirat tak. Bangsa na unang iro de na gagawatun na miro masampanya de na gagawatun na miro makasibiyang. Sampaja waji labi-labi pa apalagi sampaja sunnah. Magay rinawan-awan na rifikiran na tulintani makarawi pan na pinaulolong iro lino. Ya. Jadi sina-sina surat kunang kaya Allah Ta'ala sebagai kesimpulan na makada ia tu bahaya na narik ko malak daki malalulino madari kita kalu pariamatiangnya. Magawi nasaba denang katumarenggaran rifang Allah Ta'ala sehingga namu amatengi yang lupa itu. Ya, sehingga makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia turfatawai angkato madarir rufatau atanna fang Allah Ta'ala malakdat na pojilino naikia na lupai riasanya amateyang. Ya. Malakdat na pojilino naikia na lupai riasanya amateyang. Aga batuan na ye ko angka agagan na malakdat na poji mapet di atinna nariko masolang. Apalagi nariko tadingi. Ya. Apalagi nariko nendrangi tauwe de sisa na melo mapindrangi magi malakdat na poji agagan na. Ya, sehingga tak kalau pernah tanya batuan na andek na sadar makara anu iro pale sininna agaga ya punnanya dilalanna atau ngata anu na pindrang mana mi fang Allah Ta'ala. Angka matu sewa watun na resail nai agasane nai salai manang. Ya, idi guys salaiwi ya rega iro orang perangnya salaiki. Ngam iro bawang. Ya, naike mesti kajajiang. Ye kotenya idi yolo salai orang parata yolo salaiki. Iro kota kalau patera matengangi.
Ya, tuli lino mana pikiri tuli waram paranda banna jaga ina pojila da waram paranda sehingga na lopere sehingga matiang. Ya ko takalu pare matiang itawe takalu pare fangan Allah Taala mabela memang dari sehingga fakasian. Jadi memuari sila surat kun keram sira fangan Allah Taala aga angka falatu kaki memuari na angka makiguna lauri manang terutama di alina tama bicara ya memuari iya nanya keluargaku yang pertama mengamalkan apa yang saya sampaikan. Tak dampang angin sininna atas salahku dalam bicaraku, tak dampang meraja nariko engka ada-adaku, mapa tersingguki, degaga kataku singguki, nayekia ufalatu kami, aga nak kelori agamata memuari itu pada tololonga famasena fang Allah Ta'ala, nenek barakana fang Allah Ta'ala, rilalanna atu ngata, na insyaallah si mata ki milawlan fang Allah Ta'ala, memuari fang Allah Ta'ala na pada punga kimatu fang Allah Ta'ala rilala surga famasena, si bawa ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.